ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni siavika saa mwanza saa cia Afrika meloni wa suwa ni kwatia muthenya wa kwenda kwitha wa kwaila na wa kwenda sinya muthenya wako na nyanya wa studio wende kwitha wa kwaila nina ukethia na thoshe ndeni wa Vilingi wa Mauvoo muthenya ni wa umundi twambe yo tweet @mutongo tvke @director mwema #ni Vilingi wa Mauvoo na muthenya wa umundi ni okulite ni vatonye kanongo ya ukambane kasinde kivila cha usumbe mwaka usu 2022 na ile ni vatonyeka ndongo imwe ya ukambane kasinda kivila cha usumbe mwaka nusu tukite wa ngilile miongole na ile tuma ni mukuvi namba ito SMS ni ile itatokenda M5 ile itatokenda M5 niyo namba ito ya utuma ni mukuvi. Facebook ni Mutongo TV, Instagram ni Mutongo_TV na YouTube ni Mutongo TV official na inde ni tawa Steven Mwema Kalivo ndini wa Mauvoo na tuambia na Mauvoo ma uteti valaki lungu cha ndongo ikuma Mount Kenya nichene kithia ndongo ya chama cha maendeleo chap Dr. Alfred Mutua kwete kivila cha usumbe unyuvanini munene wa mwaka huu kitawangilile miongole na ile ndongo isi nene ya kauntini ya Embu Valasi Komaneti na ndongo hii ya kana governor Mutuani siya watakana Mutuani wa muika na ena vinya ulotonyo Mutuani vya kutongo sende ya Kenya kuma mwaka ni wangilile miongole na ile nikendasa vyomanya ya wia va Kenya. Ndongo ine kati wa ma-MCM chama cha maendeleo chap kisioni ki ta Masas Morioki, Newton Karis na ma-MC ya Bongolole Bernard Nyaga, Elizabeth Kibai na Jane Mudhoni. Galekoni yake Dr. Alfred Mutua ni wakuli NND Mount Kenya mamukwate mba unyuvanini munene wa mwaka wa ngilile miongole na ile na usumbe kanaki vila necha usumbe nikenda ayate maendeleo va Kenya ainanganengelekanyo ya kaunti yake ya Masaku. Jambo la kwanza ni lazima institutions zote zipeane heshima. Lazima executive ipewe heshima, lazima pia judiciary ipewe heshima. Na judiciary ifanye kazi yake, executive ifanye kazi yake. Na jambo la pili ni hakuna branch yote ya serikali ambayo haiwezi ambiwa. Isikuwe ya kwamba executive wanafanya mambo na judiciary hawezi waambia mmefanya makosa. Ama judiciary wamefanya mambo hawezi ambiwa na executive ama parliament mmefanya makosa. Lazima tujue ya kwamba we have three arms of government, the legislature, the executive and the judiciary, ndio wao wanachungana. Kwa hivyo judiciary yezi sema wao ndio wanafanyanga kila kitu iko right 100%, ama executive ati Uhuru ndio wanafanyanga kitu 100%, ama legislature parliament ndio wanakuanga right 100%. Hapana. Judiciary can be corrected. The executive can be corrected. Legislature can be corrected. They make mistakes. So we are in this country to watch over each other. We shouldn't have anybody that thinks that they cannot be corrected, that they are always right. That the executive is always right. That parliament is always right. That judiciary is always right. Hakuna kitu kama hiyo. So people have to agree to sit down and agree to be corrected. Whether in the executive, in parliament, in legislature, ama pia wakiwa judiciary. Na tufahamu ya kwamba vijana Kenya ndio wengi, the young people of Kenya. Na mimi nawahimiza vijana wa Embu, nawahimiza vijana wa Kenya ya kwamba huu ni wakati wetu. Tumeenjoywa ya kutosha. Ni wakati wa vijana kuendelea mbele. Wazee wametawala, wazee wamekuwa hapo, sasa tupatie vijana tuendelee na hii kazi. Na mkiangalia yule kijana ambaye anajua kazi ni huyu anaitwa Alfred Nganga Mutua, ambaye ataweza kutupeleka mbele katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo vijana tujue kwamba kura za 2022 zitaamliwa na vijana. Na mtu ambaye ana mikakati ya kutuzungusha kutupeleka mbele. Katika nchi yetu hii ya Kenya ambayo tunaipenda kabisa, kumekuwa na siasa za ukabila. Tunapangwa kikabila. Inamaanisha kwamba kama wewe umetoka kabila ndogo, shauri yako. Hamwezi onja kiti kubwa, lazima ukuwe umetoka kabila kubwa. Tuachane na ukabila. Hakuna mtu anatuma postcard anasema azaliwe Meru, azaliwe Mwembu, azaliwe Mkamba, azaliwe Masai, azaliwe Mjaluo. Kenya ni Kenya. Mkenya ni Mkenya. Watu wanasema ya kwamba Obama angekuwa Kenya, angekuwa president, angeulizwa wewe umetoka wapi, kabila lako ni gani? Kwa hivyo sisi tunapoteza sana katika nchi yetu ya Kenya kwa sababu ya ukabila.
Na indi mwenda musesenge wesu ne yetumetani okulia kana no kuona ndongo ya ukamba ni neto no sinda kivila cha usumbi mwaka ne usitwendeta wankilile miongole na ile usonge waku wenanga kwesela ile 395 ile 395 na ndi tuitanise na Mauvoo oteti ekalima tala ila ye Matungulu county ya Masaku no mande kwikala na wia wako kwato ni Mauvoo alamanya ikawone kiwo kikiko itina wa kiwo kikiko kakana sewage kwende ya kulika silangani wa tala Mauvoo meweta kanangolova ila inakiwe metuki kisio ne kesi na matangi maku ye kiwo kikiko kana septic tanks na yuko ngolova selekela se kiwo kikiko silangani wa tala kiwo kila silanga ula umase kiwo kila ketumekane enende kwa kunywa na kwa kuna mawia ange mamusita kuvuangua kumana na ki UNND anime ukumi weta na kuma kula kwe muvyani wa kusuvia mawithi ululoko wa nema kulikilila kate na kuthesi ya silanga boni mutise kumakangunto enangewena yothe enendela mekala vakuvi na kutumia kiwu cha silanga watala no mande na ulikuwa niwia itina wa kwithwa kiwu kiki thokwanitwe kwa vinda ya saa na yu miyo thina ni wa kukwatwa ni Mauvoo manene alamu manawa na kiwu kithokwanu silanga laito ne atwikie sewage na silanga eno neyo andu tetomea ivyene kiwu tetomea kuvoa ona andu ange kuthamba acho ona indo kunywa na indo zitu imwe ni kwete no ndo akiwu na kuemanite maana cho na omuno kuma ba onangi na ite waito na mono tetinda atendete sibitale no ndo amathenasu ningo kulia silikali kwanda ya sionthe etutethesie silangene atwika ne kwiyewa mbesa ne siaumie tezeze siaendi yako ando ne mauteta nondo silange ando ne watetomea na silange no ne yotaka hana yela tena myako kwanda ya sionthe silikali zito ya county nela ya kimataifa no bisi wa nema nemo atutie mathina nigwete osenga silikali ya atutie tekata UNND amekule muvea wa kusuvia maithululuko nema wiwikio cho na uilikila nthini wa kuthesia silanga tene andu ina no makitumia kuthambia ngitha miyo ende yukiivo kithambia miyo ona ingwa wibwa we ona thina wimino bo wewete othuku mokwa ciuta mamanthe yenda wa bayundu nimo kutumo thi sibitali webo weyumitie nondu ekiununga cho na kiwuki ni kitetha cia andu matala kwa utu imanthiwe wikwa na serikali itukitia mitau ile kwite kiwuki na kiko ioneka yonolelelwe silangani watala na UNND ni makulia mitau imanthiwe nzingi na kiwuki la matumia kieka kuthokonywa tiyo thela silange tatwikiwe sewage andu matenda aka septic tank silikali ndututethesie tethe na silanga ntheu na kiwuki itwitiawa kenda tethewe tiende otando alange na silanga ndiyewa na metao ya atala ndiye kaonelelwa silanga metao yonelelwe bititienza andu maitu ne manoete na yute enda tose wandu ala mecha silanga siweji silanga mose watu wakali sia kisheria oingenende ni makule mbesele sia vathiwe kwikia wiyo silanga usumilwe nondo andu ingi moka kwivitha ba masama wiyo na undu ni wothothea unyivu wa Mauvoo na wikwati wa andu ingi maina mbesya wa kiucha ubwangwa maina bina wa kiucha ikali le cha uthamba indi ona yuma asisia baba andu ingi ubwangwa nimbe uthamba na saa ingi ziana ni thamba kana andu ima uthambia kwa witu kulia silikali itoneka lose atwa nthini wa kiwu kiki na athiyala meva elieno ala matonese kiucho basi wenjini ali mayoso watwa ni kana wisaithia ni mazo ya kiwu kiteuka basi langa enende anala mekwata sia kiwuki kwa mavata mo maingi yume asema makuthinikiwa kwa metuki nimeutwaisia miatianio mivyu leluni ni kana mewike kiyocho mundu ethe na mubango waka ngolova yake asa ubya septic tank withia ndio tuthokwanisia kiwu no tukiwike thokwanie sia kala green ono ikisisi okilietwa na manani ona ndu ndo kipata ndu ona ni contaminated kabisa kuwetu ukulia tusiwe kiwu kitu no tuenda security ina yona nge serikali mwe mosa itambia hii taene mbi mithene ko minena itulikale luni tu demand right situ taene mava na tatu mimaki ukicha silanga tumanyondo tukwekwa kiwu ni chavata na nithayu na ile chatho kwanywa uthayu we muisoni enendea memi ya serikali ovamwe na tongoi masisi mathayumo na kumathese kiwuki na kwailanja moithiruluko masilanga Vilingi wa Mauvoo kuma musini wa tala nitawa boni mutisia
na indi kiu chavi kama mutongo TV ngwatana ya mukamba ni wikwate waka kana indi nikiukwata usungio wa kutoa kana indi kiuchu cha sewage kana kiuchu kinageko nikiuvetango nikenda wisethia ya mathayo maitu na mandu maitu maina ndika muisione tuisonga nambe mutaalamu wa maundu ma kuongela lato kuweki twini wa kulia ndongo isia ukambani kwatana na kuendekethia kuvindwa kwa miao ya uoi wa nzuki nikienda yithiwe na mawoni ma aimi manzuki ukambani temi mutia easie kana mawendekethio ameo nimeukuna muno aimi aingi manzuki ukambani na muno kitui ile kwatambua nini lina wa musangi enangeweno itina wa serikali nene kuka na muswada wa kwasekana muimienda kwanika miato ya nzuki no lazima aiye kiuki iki nzuki na aukiose ya license kana ila yita wa apiari yu ndakitali temi mutia ula ni muungami wa kuongela lato kauntini ya Kitui no mikulise serikali niki niwe miwanzuki wiwoka ula waile kuosu wa license nando no medho wana siuse indo na sindu ingi na mayewa ama siuse license atukulia hii aiwando kono maimie ng'ombe kundu kula kungi twewa bandu mundu wendete ko register kiu kyake twende kwambia na sio cia akamba kithio kya akamba na nzuki niki yotwike kana waema kwikia nzuki katika apiari ya muthembosu na kuoza license na ku register ukaithia otonya kuma baini wa nusu milioni kana wobwe kyo kya mwaka omwe oingite mino isekana mitalatala ila muswada uendekethetie ni maleanile na yomo tataalamu ma uithia wa nzuki na mwatu ukwendekana wenda kwa kuya nzuki no lazima withiwe na mwatu unewe measurements ya mwatu no akamba maitu kumatene imeze kuthima mwatu na kya imeze kuthima mwatu na kabyu imezio na nzuki si mwatu ni imezila ula wale tuko twewa no lotele tuko twewa na imezio sobia miatu yo yuko moya usu ni tunalile na uo pio na tunai katika mstari wa mbe katika ndola manalea ni na moya usu muswada uno naambie kunga muvala speaker wa mbunge na Justin Muturi unaisekana ndongo ya engi mbungeni Amos Kimunya nuna kulise muswada uambe kunga mwa yu moloto uno na thayu kise wikwate kwa imi manzuki indi okwa kavinda kanini oingetamini wakule ndongo ise ukamba siti muswada uwetu katika mbunge sia county ni kana maonena ni siembe yange na moya usu no naumiswe mbungeni watongwa kwa ministry ya agriculture division ya livestock na kila tukwenda kukulia mukamba wonthe bala we muno ndongo sio kamba mwiti moya usu na policy la yenda niti na mwiti moya usu wetu katika county assemblies sio kamba sio ndebala si na kwetu katika executives sio kamba Masako Makueni na Kitui na ni sure siamina na obikabu tukethia tutonyonengane kithio kitu katika wanikiwa nzuki ndu kithio kitu na be andu alange meonene akawa meonene makuyu meonene sindu lengi matonyonene ithe no tunene with authority twanene nzuki ko MCS maitu pala mai on aspirants ndu itwisi kana kilume kiambio kuna kunwa inyonde nene nzuki na tunene nzuki teko kawa kaitu kuma musieno wa mwinge kauntini ya Kitui ngo ripoti ya Mutongo TV Nelina Musangi na indi muno musaisia livoti yesu ya Lina Musangi ambona ngamanya wonyoki huo na ndambeto nyoki huo nenda kuvitia mautumani maku makuvi balani ukuluitia kana neva tonyeka ndongo ya ukamba neka sinda kivila cha usumbe mwaka nusu tuende tawangilile miongole na ile na umbete hai nepisho kuma Masako Kalonzo akasinda kivila kiusu na woni waku ukambea vaitonyeka ni mutinda loka kuma Masako ukasoka kambia hai Mutongo mwesawa ni vatonyeka kukwata lakini akamba no tuambia kukwata na tuyeka na kivudhia na muaniko ukasia ni vatonyeka mukamba kwa sekivila cho sumbe akamba makethi wanangwata niyo imwe na maikwata Kalonzo koko ni Hilary Munyao nduva kuma masi na utumani waku wa mwiso wasitie Mutoa akaungama akavita ni muli kuma katheka matongulo na mwisho ukambia only Ngilo can do by Alex from Mwala asu
ni mawoni maku mwana musese na mbonyo kiuva ini ni sokethe na evindeta ya sana mavoka utatwethani. Solo Rhythm Bass Idhembe Moyo wa wadhi Mbele kanywa nonge Kila wakwambelelia nginya wa katano Pa Mutongo TV Ngwatanio ya Mukamba Andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chamba dhisia benga Ki ni kinene Ikwatile sa ulume nduka koloke ni chavya ngwatelo Kila wakwambelelia nginya wa katano Kwambe ya saa 1:30 nginya saa 11 Pa Mutongo TV Ngwatanio ya Mukamba Baya jajitembeza Kizuri chajiuza Ndiyo maana misina pupa Ya maisha kweli Biblia ndito ya ngai osea kilungu chaka na muswatha tatu ya sia anduma kwa mea ni kwa umali. Ina munene ni na muthethe kunusu. Na nicho kitu mitukie twete iliko sito na mosanio maitu bamwe nondo wako. Chiva nondo wako. Kwatania nakwa Jacqueline Binya kila wakeli saili na nusu sia maweyo nikenda tudhuthanie undu tutona kwa ilia mikalile yitu misini na tambai ya Mukamba ba Mutongo TV ukai tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu siaweyo ba Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Wacha. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeukomana nonginya makalanie kwanzia mwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mabetio. Nutonya kuobwa nundu kulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema betio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utobwa kotini. Nuseo ukekala wisi yela wambe ya kukila mubaka. Wewe nipige picha haina sita. Utaona. Utusi yote. Tukomane kilungu necha usili kila wakatatu kwambia saa 12 na ndadika miongo ina siaweyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba miao na miamulo kwatewa. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence.
ni muvea mwanda musesi nondo kwende na usese Vilingi wa Mauvoo va mutongo TV ngwatana ya mukamba ende anonena neto namba ito tumani mukuvine ile itatu kenda mu 5 valani okuli chikanane vatonyeka ndongo ya ukambani ikasinda kivila cha usume mwakani usitwendete wangilile miongwele na ile tuisonga na mbendeni wa Mauvoo maitu kwa methana mivuthu mivitu ni vethe ito vaikusi wakaua maundu ma uiti kaunti ya Kitui vala seneta wa kaunti isu ena kuambua ethito ayase kana uimo wa mwena uiti ni wethito we muthoku na serikali ya kaunti ya Kitui iyase kana uiti ni museo na UMC award ya Ngomeni Eliud Muteti no wetie kana no kwethwa aidha cha mutalatala mbungene ayenda nzama ya uiti ito ise ukunikili thini wa sivitali sio the kaunti ya Kitui kuthoima kana sina ndawa Lina Musangi enangewana yonde. MCA wa ward ya Ngomeni ila muingia yolo kaunti ya Kitui Eliud Muteti ni walalamikia kwithia kutenda wa masivitali ni mawodi nesu. MCA ulo na nene ya kisioni kiki ya Ngomeni nuna isekana no kusenga muno serikali ya Kitui ikwasekana kuina ndawa kavindani kala awoma kwa siamela asimika kuthima sivitali ni maki mwene kukwata uiti. Umunde tuna facilities 300 sia healthcare facilities ila already twete mwene nzindawa ukethianda kuthi kilometers mbinge na tukamwete ayo yiti bakuve kuma ila governor Ngilu wosie kivila ki oingindi ngori no naiseka na muvea uwa uiti ni umwe kati wa mevele nenga wembesa mbinge muno tamungami wa Ngomeni nini thina kukunewa simu ni aitwa makwasi ya hospitali kuindawa maungu ni ya maombe me private na nyeta mutongo iwo aba kwata mundu nini mateve tiondo batoneka indi i private itachichi ukona wea hospitali cha government china ndawa kuone ngosanga muno kila serikali ya Kitui kwazia hospitali china ndawa netobungu na usuni wanganganya kwa andu na kwa serikali kwa unta bene kenyamazio serikali ni yote atua inengana ndawa no mpeza sibo sia hospitali na mpeza sibo sia kwa daktari na mpeza sibo sia kuna malama ile hospitali ni wambanje izune wa kebao mbele ya kuna mpeza ile mbenge mno pio sia department ya hospitali na department ninge chedwa na mpeza ta izino ni kwedwa mwenenzi muyani ke uiti ni otonya kweko ni amaundo ala maingi na kweko ni amaundo ala masio kwao izinyo department ida aneto kipao mbele mbewa project mbewa department yonze. MCA une waise ni kutoa muswada mbungeni ya county amekulite kamiti ya uiti kithekana masivitali ni monze Kitui mena ndawa ni gutwa mjandala othia wa kamiti ithie chunguze ila kukuwa kwina ndawa hospitali na ateja makwacha kuindawa ne tangwire angutsaane twa muno ko munjanda lozu ninguwa ngwenda kwazia kamiti ya eothi ne ose atwa echunguze kona chonze cia Kitui ne kanaize kwithia